Hujakok tumani Bisingo Nilambazar Amchaio red Khlaiwi Khlaiwi Saban case Bisingo Mankha 616 gram brown sugar Hatiu aboni Hatidor 3 crore hai engnai party mungo krungjak Khorang ni Tripura hasteni brirokno arrest khlaiga Nilambazar thanani police Shalbrumno thagle kaisa thayo fekmuni mani khane manjangmani eba fekmuni bania khlainai rok ramjangmani koktama kasai phaimani abahikeno huisa koktomani Bisingte Nilambazar rail station kanani Amchaio red Khlaiwi 55 Saban case Bisingo 616 gram brown sugar naitewiti khlaika police party mungo krungjak Khorangni brirokno arrest khlaika Nilambazar thanani police mung monju debnate puspo debnat Hatiu aboni Hatidor 3 crore hai angnai hini shaka police party mungo tebo Mankha a Khorangni drugs pani khlainai rok Tripura hasteni bagai tubui tongmani henei borok Khorangni tong thaibo Tripura hasteuno henei Mankha जा संगीती भाई Paithago Khorangni mungo Nilambazar thanawa NDPS take kerongo khlaijak fire party mungo tiye chaitugni mungo onkhorjak tabuk Nilambazar thanani police Bureau report Chini Khorang